abadiplomate bo ku rwego rwo hejuru ba leta zunze ubumwe za amerika n'ab'uburusiya bahuriye amasaha menshi kuri uyu wa kabiri muri arabiya sawudite basuzumira hamwe ibijyanye n'umubano hagati y'ibihugu byabo n'uburyo intambara y'uburusiya muri Ukraine ishobora kurangira. Impande zombi zahinduye ibyifuzo mbere y'igihe zisobanura ko ibi biganiro ari intambwe y'ikubitiro ishobora gushyiraho uburyo ibiganiro y'imbonankubone hagati ya perezida wa Amerika Donald Trump na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin byakorwamo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yarayoboye intumwa za Amerika zirimo umujyanama mu by'umutekano w'igihugu Mike Waltz n'intumwa mu burasirazuba bwo hagati Steve Witkoff. Minisitiri Rubio yagize ati, uyu munsi ni intambwe ya mbere y'urugendo rurerure kandi rutoroshye ariko rw'ingenzi, kandi Perezida Trump yiyemeje kurangiza iyi ntambara, kandi nk'uko yabivuze igihe yiyamamarizaga kuba perezida, ashaka kubirangiza mu buryo bukwiye. Arashaka ko birangira mu buryo burambye kandi buboneye, ku buryo bitatuma habaho indi ntambara mu myaka 2 cyangwa 3. Ibyo ntabwo ari ibintu bizoroha kugerwaho, ariko niwe wenyine ku isi ushobora gutangiza iki gikorwa. Donald Trump niwe muyobozi rukumbi ku isi ushobora gutangiza uru rugendo, kandi uyu munsi yabaye intambwe ya mbere muri urwo rugendo. Ku ruhande rw'Uburusiya, intumwa zabwo zarimo Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Sergei Lavrov n'umufasha mukuru wa Perezida Putin Yuri Ushakov. Abayobozi ba Ukraine bavuze ko batatumiwe muri iyo nama. Україна не братиме, Україна про це нічого не знає. Nta ruhare Ukraine ifite mu biganiro byo muri Arabia Saudite. Ukraine ntacyo yari ibiziho. Imishyikirano yose yabireba Ukraine itabigizemo uruhare ni nkaho nta musaruro. Kandi ntidushobora kwemera ikintu icyo ari cyo cyose, amasezerano ayo ari yo yose yagezweho tutagizemo uruhare. Ntabwo tuzayemera. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yitezweho kwakira intumwa ya Amerika muri Ukraine Keith Kellogg mu biganiro kuri uyu wa gatatu. Kugirana ibiganiro kwa Amerika n'Uburusiya byateje impungenge mu bayobozi b'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Mu minsi yashize bagaragaje ko ari ngombwa ko Ukraine igira uruhare mu biganiro bijyanye n'ejo hazaza hayo, ndetse n'ibihugu by'Uburayi bikagira uruhare mu byo babona ko ari ingenzi ku mutekano wabo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko yavuganye na Perezida Trump na Perezida Zelensky nyuma y'ibiganiro byabereye i Paris, kandi ko ari ngombwa ko Abanyaburayi, Abanyamerika ndetse n'Abanya-Ukraine bakorera hamwe. Zelensky yagaragaje ko hakenewe ibimenyetso bihamye kandi byizewe byerekana ko hazaboneka umutekano. Avuga ko bitabaye ibyo Uburusiya buzatangira indi ntambara kuri Ukraine cyangwa ku bindi bihugu by'Uburayi.